Kubor nagaslem jong unongsan hima. ये भी किसका है ये? किसका है? भाग गया? बरोबर. Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Titas Khan bat ki Executive Member iba kantop uba Rangkan Sai Kharbuki bat ka Kong Grace Mary Kharpuri klalit banjurab ki Nongdi Madan hayo maulong shado umat pran iba klemdan license khayi kabala long menta kasngi ka arphau tere uyayong arhajar arpulai. Hakani ka jingjurab UCEM ula pha khangi ki bamdan license laki di basong madan ni ki basong dukan. Kumjuru ki enforcement ka KHADC kila pahara jor bat shemya ka bentaban pet ki kot kisla bat khangi ki dukan. Hakani kasngi lasanran lang UCEM kahima melim upa EM ainam CM rengkat ki menteri kahima. Oi, bon. Kendang deh. Kenapa sih kendang? Kendang tahu yang deh. Ini question apa? Orang punya license orang berapa? Tahu yang. Ini jono. Ini kopong sao pada bentar. Ini jarau. Iya, jangan hari kerja. Ini hujan, kena mar di jogi. Mengi kena start dia. Harus sure betul. Non driver, buat dukan belum terima. Ini bukannya ini cuma saja di rumah. Jadi ini sebelum kita makan ikan kuat. Kita sekali kami kita busak saja. Mana nau? Kani kau? Kani pun kubiang. Hah? Kani kau saja em. Kani saja tembeton. Bersuai ini. Saya ini hadir nak sudah kaya don dia. Selalu dia ada dekat komplek. Imam Asyik. Oh, good. Result ini
kesulitan. Nggak bersih mah. Ini angkot tangan penting nanti pulang ah. Binangan sen happiness dan Nih, Your license has been renewed. Yeah, I'm going for renewal. I'm going for renewal. Lalu mulus, lalu dang. Dan mau tiga bro. Ada juga. Siapa orang tengah itu susah jabam yang Yang ni kan? Ini begini dan beramdan. Jumlah ni depan. Tapi kan balik. Kakak ni kan bukan di building. Ayam kan. Betul lah, bosong ni. ये देखा देगा फिर खोलेगा खोला बंद करो लाइट बंद करो लाइट बंद करो नहीं मेरा खाना है तेरे Kalau kami beri sport pun julang kan? Jangan. Salah ya Siem. Ya bisa. Hindi trading license kadi ka don ka high court sending mo ang sawan binakhan nga teng sawan hindi pisuan hang ni la kai kum khulong te la lu okay ta kam ni garu kam lu pin khan nga anwan bisa yu cha office Yang sawan ka mentas semua. Sawan mentas semua. mentas ngam nai Bila tu? la sha Yang jen biar. mi la Ngat. Lasah. sha Bungkul apa ni? Suatu. Kalau ye. second half Second half. Biji sini. Okey. Ya. Ka jingwan diri nak kalian ke skip. Jadi kalau kebening kok kalau bagi kuat ai dapat dulu. Nomor ba Islam lah kami wan page ni ko yudo hamtam ya ke jing pentrai ya ketika dia bilang kepada aku aku yudo kepada đây là kebentan norep dengan dokumen ba nak kalian ke sana iba ke jing pentrai raya selesai dan rayo lu balik keren ba kontrol ba olah pun nu ko benai ni dengan semua kan long ke jing ke ku ke kau dan bentar kita norep ini nak bagi Malaysia atas Islam dan bentar kita ayo ke penting
bat leksi nak yang council tu lah ada don kala itu sampai penuban nak ketiu susu nama ke pas ayu mentah kalau dari Batang si Malak genre tangga ground floor genre mentah ada giola kalau nak ketiu di ke arpat kalau ba ngai ya ke di excitement orang ke jingdon dengan kini beliau ki bana bar ki bersuan banti madan kita pur sam dan ka yudo kita terkadang lawan yang lambat di Usman buat ban be sudah ni gini beliau namar baki deitan ki nongsong madan di bomdan gini kuat la ke biang dan di trading license di biang dia terkadang kalau om ni ki staff di sana baki deiban ben kena bagi ni beliau ki deiban song biang kaji kenla kan wan no nakapuas bat kumjuru ngilarung tikat tuga ni gidukan bat ngilalap bat kimdon ni trading license bat hoi dek si mentah kasi minum la ban kham sendet iki ni kedon di proses atau ngilek ban ai syukur siki bat kita bat hadir ni apa close lu itu gidukan di bangi lawan mentan di bomdan itu melak benda kena kedupi anu rai ngasoba ya mentah itu ni simlang ni gitu ba nadu usiam ke mamalian di menteri kaki enforcement ki jungiru tiba nakapor sakapor ki lek ya kakam ke jompi himrei ngai iba kalong kumju kita kadau nakaliang jungi ke isi mentani sesimcia bagi enforcement ki jungiru ki de pendekam hok ya kakam ke trai indai tang basi ong ba ila yo kam kala biang indai ki de pendekam hok ke jimut enforcement kalau ba pendekam ya kani ka ain ke pengidon trading by non tribal hakaba hinum ailat itu kita dapat tapi cuan ban hai pakai dari gitu ni kan dayo jadi yang itu kapor pak ka nongrem hi ka jumi ka isi kolong pat ndai bangi ong ba ikwa ya we pu we ka har lani brio benabar bu bio trading san ka taru kam dai ka jimut ni ka jimut kolong ban penduna dengan sultanan mentara sing long ba hadin bun senam bangajui begini gimadan gimadia dibukan di Jusyong di Kibri apa dan ring sultanat anda mengai pardok persnam jong ba yo bansyong ba kendong pesron bansing hapanya na ketui ki pat baru ba kinya snok tilang namar ba pertimenta kalong kebatan dengan isun ye tiru bangin suong ba kinsyong hasurok di dalam bekno tiru rai ha bagide pardok persnam jungi na ketui ki pat baru kindai banda Soviet yaki namar ba kiru kiwan kangiban pamai ngajuong berobor ba ngamla ban rak suai kami lesen ada ni kamu ni hak apa saya ke lesen ni sakit suai lani ngamla ban dia kali kamai kami itu permit kalau kajuru kami ketuit kalau kajur kamu kini diberi benar kena ban operate business tempat yo kalau ini ilegal dengan tak ada win persyang nakalian pengaruh dan don lang yang treat dan penting kena begini Gibril tiba kan apply itu license pakai numio itu saya memang tidak ada perkara lain berarti nadu yodu hadu kejap yodu ladap kan bagi badan kita itu kan kejiman itu yang kita kalau penun mak di tangkap ini bukan benar hoi nginyale ibat berbuat kemangaloong bat mentan tu ngadang keli usir di menteri badang don ne bersong madan hapo yodo ya kan ini kuah man kena mantarasi dia kan ini kan ailat usir bat kaima ban kena ya kan ban ai ke report sangat hapo stayo ban kena bagi bersong madan hapo yodo lu tim dei bandon weru badela bersong hapo yodo amadan tahu like nak tang gitu di belakang di kan aslam belakang gitu dengan sen biang dua nak taruh nak tentu yang kriat ini bah buat itu didukan di badan hapo yudo di bomda ni dengan sen tu bantu kenapa gitu Dapati kandi tang kadi kesin ke pokimon ngin nang wan kanum dei kasir yo Dapati gubno kenapa situ ki dukan ki ba belakang mutasi kinum beteng cu saya si gubno ting kena ngan pha ki enforcement ki jungi baki dei ban le kam baki dei dia tu lai di bot ka kontonmen ka municipal bat ke jema melim bat ke jing jabo betul jaga bom la shu borok sistem ngajabo ka don yang galak lentin dan solusi benar itu relang bat ke jema melim benar ke municipal kabang kong kalong ba kadon ka surok dan papiludi te ka mo bensta ka bang kong mentah kalong ba nakalian ka council ba kalian jong si melim ngin sa sim kia ba ngin to sa government balakum nung itu ke surok
Kabadon mentah ban nang kampen ha susu, bat ban kampen internet susu, nang bahkan nom di jabok untuk kembali. Hatu bati pinbu nem ke jingkentu pada iki enforcement banwan jurip man ka sin sitio habai Bila dia bu eki ya rutin bagi day banwan banwan checking man kapot. Te nadu mentahi iba ka i hakaliang ke jongahi ngam ilong ngamlong satisfied ya ka kontrikam ke jongki bat nang ni hi in session kia kong ke isi ban ensure la ni ban penting na bagi ni enforcement jongi gide ban one tray ka kamman kapot. Kalong highly illegal mentah try duka umday ban protect yaw no non driver baun kari ka business ka jung kam ka tuwi na sa ta kalong highly illegal ngam tutu halo kanu rin ba ita iba por di hang ya ki enforcement di sini ban pendon kami kenikaan kebangi ni la don ban on ba no bad la umla kalau ban penyak business ka jung lagi ban clean pa ang tuwi na sa kita jinglai ke jungi mentang siru dekat enforcement kalau mengikuti kita kata saya kita 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 beli dukan kiam kata niang be halo kita kenurip de mereka ngayo so mentan bahadin mengami untuk lawan biang dan beribor ya yang ini ke district council ban hak beli be jubor itu dan ngayo so mentan bah ila aktif ban kendu dengan saya kesi ingin saya tendu ini pensyairu ada yang Kanus nami itu ki kamyo le ternesan. Kanus nami itu dukan. MK itu kedukaan itu gede ibadang syar. Gidon gibal akam Islam gidon dulu kadang syar. Kung kajulong di bakol bakani ka jaka ko angkan ko dispute ile. Dispute ile. Kakut dia kadai tang sekali yang kamon. Mereka mendai sekali yang kadiang kakajing suku. Dari wala kataru ngimya pekmi ya kataka I could order the om ngini apa banyak ya. Dalam ada kadai sya kata disputed area tindakan yang gedung council ngidon lagi sama betaban le.